za migmarte chitsi chugunila Amerika ge jechos stun chopa nike yanag marshq lecher shiwi chimchar qatala jolang nungar damba chwa ti nang de yanag khonsil hoblang ta yanag lan jiwi togji changi chopa ko qgdum shegi yimbi chimchar de chendu jechog timizi chimchar de zochi khashi shibi jis yapkyur ki esho changka nigara jipsi sheg tomne chimchar la tambib chongson HR 1516 is one of the strongest bills. Konsetneta yanaglan jiwa yobi chokpa qgdum ji chimchar shiwandala HR jinga chikchik shimbogundu ari Texas nga de chitun sobe jechog tim August Frungar ta jan jechog tim chigni ki shilo nitoni saxim lu shida sambina la thoma jechog na chimchar de tomba ta jechog ki nangsi letun chogchong la yarship de pyo bare chimchar di nangtun na Amerika gnang ge tholup qgna la yanag khonsil hoblang tan jiwa yoba yang na yanag shong tan Jontang jiwa yobi chokpa tenjala tholop khang jiwa yong khayo na de tawi ari tholop khla ari nangsle khonki mangal rocham jigi yimba de rendu kate thmla tambib chesim ba yina tj ki lochik jongun rojung kamne zo nges lagta shegi yimbare kate ari tholop khana ne khonchil hokta am togji chanki yanak chokpa khlan jiwa yoba chamjig sheba yina dazo mangal togi lejen to mchig chi chamchat kondu. The Chinese Communist Party seeks to exert its influence over all aspects of American society, and that includes the American education system. The CCP uses Confucianism to as a vehicle to promote a distorted picture of China and provide American universities with a financial incentive to stay on the party's good graces. Where missiles and ships are considered hard power, these institutes are soft power, projecting the long arm of the CCP onto our college campuses. China is also exporting communism. Dadong di thla yanaki marpu lamlik ta pe tongdu nga chu shiun tene khan te chu mangli yongkho ke gyabjong sarsho shegi penna UC Berkeley tawi hobje yanak ta agur saya nigara nishi yin jelam tsigne yanak shimjik pa mangpo nga chu shimjik de khatan len shimba sok samjig shegi jaya te chok tim mangpo chigi ari najun cho migbi la zone yanak marsho shongi sanyo ata yanak mama changro magma sgi ari hoblang khata charge dambi ngani shangil pe shimba te tag ne chimchan de gite chamjig yongala komba boshik pewa yimbar ngin ta yapyo shi son yina yang chimchan de la ngorgo shinking nang te perna mangchu chopi Bani Thompson tawi chimchan di yanak ta ari hoblang khak nyamji la to phang roji yimbale yanak shiking gde la phaba mechil she son Kantar zankun de shola Amerika ge jechos yanak marshuk lecher shiwi chimchar rig mandawa nishil qthala dolang ta ishop heng yobe zankun de la ari jechos yanak zankur shim bogundu